بله جارێکدن ji ڕۆناهەیە کوردستانی ji ڕۆژاوەیە کوردستانم لە پێشە وەنە بینەرین هێژا ئەمێ دەوێ سعاتە وەشەنا خۆیان بەرنمەیە ڕۆژاو دەمێ هەول بدوین کو بەتایبەتیم شاندەیە ڕۆژاوەیەن کوردستانی ئەنگۆ دو پێشەنگên ژنین کورتێن کو لە پارلەمانتۆی ئەوروپای لە بروکسەلێ gelek hevdîtin pêk anîne em ê duan hevdîtinan de çatiya gotin em ê wêyekê bi we bînerên hêjara parve bikin têkildarê vêyekê wê agahiyên herî dawî wê hevalîmên rojnamevan ji Brukselê bi me re parve bikin hem wextî vêyekê divê saetê de em ê pêvajoya li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyeyê tê meşandin gotinên ku ji wir derdikevin peyamên ku ji lîderên partiyan ji serokên partiyên hem muxalefet hem jên desthilatdariyê derdikevin û peyama herî sereke jî ya ji partiya Dem Partiyê hatî dayîn em ê bi rêya parlamenterê Dem Partiyê mêvanekî xwe hêja em ê bi we bînerên hêjara parve bikin lê ev hemû piştî vê navberê. بله بینرین هیجام ایرو اف چند روز بو یا راستی یعنی چاوی هر کس لویه که بون کو جاری کردن دو جنه پیشن کین کرد لسریا دیاسپورا بون لسریا اروپای بون اوج بون بجدار بونا وان د جوینین لپارلمانتویا اروپای دا انگام بجن جوینین کو جهنک کسین برپرسیار جهنک کسین کو او وخواندن او لسر هنک مجاران خواستن نقاش بکن ره وکی روشا وکی سرکه در کتبو پیش او ایرو او جوین در روشا 25 سبات دم لبروکسل لپارلمانتویا اروپای پیک هاتن تکیلداری وی که امی آگاهین هری داوی او بطایبتی نرخاندنین کو دیوان جوینان در کتن جی جه حوالی خوی روزنامه‌وان مظلوم دیکمن نها لبروکسل بمرا آماده امی هیم ببن حوال مظلوم شواتا خوش بم شی باش حوال سردار وشان باش جبوت جی حوال مظلوم نوال مظلوم لالیه که چاوی امجین گلیمه روجاوی کردستان جاره کدن و گریای لسر هر دو جنین پیشنکین کورتین کو ایرو لبروکسل بون هم آتشتا که از دسپیک دخوازم جتا پرز بکم تکیلداری بلا ویکیه نا اف جوینا کل پارلمانتوی تیل دارخستن لبروکسل تیل دارخستن و بجداربونا هر دو پیشنگین جنین کرد خودی گرینگی که بچه آوایه و جوینین کو پیک هاتنه پیامین کو دوان جوینان ده درکتنه چنه بله اول سردار تجی دیار کرد ده پیشنگین جن ین کرد این روجاوی کردستانه یک جو دوار لشکری ده فرماندارا گشتیا یه پیجی کنین پاراستنا جن روحالات عفرین و یا دنجی نونرا رهبریه خسارا تکلیه دروه یا روجاوی کردستان الهام احمد ایرو لپایتخت بلژیکا د همان دمه لپایتخت اروپا بروکسل بون لپارلمان اروپا بون گلک هدیتن گرینگ پیکانیم وقت زانیم دوان دمن داوی در روجاوی کردستان ایریشین لهمبری روجاوی کردستان گلکی درکت پیش هری داوی فرماندار گشتی قصد مظلوم عبدی و دیسه الهام احمد شيخ دوامين جوي مني هيك كونفرنسا اولهيه يا مني هي بون فيدر در كتبون بيش وبون روجيفا سركه هي جرماهيا و كونفرنسا بردوام تكر ايرو ديسا هر دونونين جيم بيشنگن روجاوا كردستان ين شورشا روجاوا ديسا الفيدر بون جلك هفديتن ابيكانين هفديتن بنونرين يكتيا اوروبا هفديتن گرتي بيكانين لد حمان دمدزی لگوی ساعت روجاوی کردستان ساعت 17 ده جوینه که چاپمنیه جی به بشتارن به خبرکارن چاپمنیه رو پیکانین گلک آگاهی دان آرمانجا حاطنا خواه الویدر دیار کرن و گلک نوچی خواه دیار کرن به طیبتی الهام احمد الویدر هنک نرخاندن کرن دیار کرد که اری راست 29 مه رهبریه شامر هزن شامر لحف کرنک پیمان کاتیه چه کرن لبله هنجی یک گلک خطری لهمبری هرمین و روجاوی کردستانی هنک راست جبوی انتگراسیون دموکراتیک هنک گاوین لشکری حاطنا آویتن لد هنک گاوان دجه درنگماین چه بویا وک وگرا کوچبرین عفرین و سری کانیه دیسه دورپیچا کوبانی وک اونزان نیزی چل روژه بردوام دکه دوان مجاران ده نرخاندن حاطن کرن هر وها پرس الهام احمد هاتا کرن یعنی آرمان چوا وان هفدیتنا چیه الهام احمد او یک جی وقت چکی شروع وکر راست شورش روجاوا
شورشا تجربه کل روجاوا 14 سال در کتیه پیش دیسه برخودان و شرک و یپج قصد الهمبری ترور داعش مشاند اف دانی برچاوا و دیار کرد که دولت روجاوایی بر رول آخوا هیجی نرابونه هیجی دا اصلا گوته خستن ده اف رخنه حتی کرن دا اصلا گوهاتی خستن ده دولت روجاوایی به طایبتی هزن اوروپایی لشورش خودی در نکتنه و الهمبری ایریشم نبونه خودی هلوسته که گل روجاوات خوازه نبونه خودی وی هلوسته که برخودانه وی تیرابر کرد دیسه لعالی دن روحالات افرین جی هنک پیامدان روحالات افرین جی دیار کرد که وقت زمان شورش روجاوا وقت شورش جنت پیناسته کرن و جنن یه پیجی لهمبری ترور داعشه برخودانه که به هم پامشاندن پرشی لسر وی که روحالات افرین لسر ستاتویا یه پیجی که وی سوریا پیشروج دوی جنن یه پیجی د کیجان ستاتوی د جی بگرن جبر که ذهنیتا هتش تزانین ذهنیتا هتش ذهنیتا که داعشه هنه که خود گوهران دیه هل ده خود بگهرن تن عالیه تشیعی ده روحالات افرین جی دیار کر که او تکوشین دکن که وان بسکرتیان خود بپارزن او یه پیجه بطایبتی جی وقت ستاتویا خود خسر بمینه دناب ارتشا سوریا پیشروج ده جی بگره وقت هزین قصده تبدی بخسری آخه برنگ آخه بیشتر ببه تشتا هری گرینگ جی یک با اول سردار براستی جی که خوشی جی بو فرماندار پیجه بجلی خوی لشکری لپارلمان اوروپای لسیاست ناوند جهان ده دیار کرد دمان کدوان مازن به طیبت تبال چند سر خاله که گرین که برای که در باز به خواستم همه یکیش تپرز بگم دما که هم بشین او پارلمانترین لپارلمانتو اروپای حوالا روحالات باندرین لشکری و دیدیتن تماشا کرنه که چه هبو؟ بله منیجی بالکشان بنا سروه که یعنی نتنه پارلمانترین کو حوال روحالات و الهام و خواندن که خوشیک دیار کرن ده همان دمت وقت زانه نزانه پارلمان اروپای آواهیه که پر مزنه yani به هزاران کس دیدن به هزاران دیپلمات پارلمانتر کسین کو سیاست جهان دمشینن جدهان ولاتان yani پر به سوسیتی لی مزاندن و دهاتن پرست کرن ایگو فرانسی ایگو به انگلیزی ایگو به زمان دین این جهان دهاتن پرست کرن ارکیه دما او آلای پجه دیتن و دبیستن کو یه پجه به کیف خوشیک مزن به ساعتان براستیجی جار جارنا درنگ من جوینه خوشی جبر کو هنگی و گرسید خواست که ونه به طیبتی روحالات افرین ده ونه بکشنه جبر کشتر دار گرینگیا و کشور چیه زانی بریا 14 سالان چه ببورینه بریا 10 سالان 2015 هنده نزی پارلمان اروپای 500 متره و اون زانن داعش الودر بمبایک تکاند و بدهان کس الودر جیانا بله الان کس الودر جیانا خوش دستان و همان دمه ده جنین کرد به طیبتی یه پیجه جبر کو شر خوی لهمبری داعش مشان وقت قهرمان وقت پارزوان جهان تن ناس کرن نتنه ایرود آفافتن جوینه دجی اف یک گلک هات زمان یعنی پارلمانترین کو اف شانده روجاوا اف هر دو تکوشر جنیه روجاوا نونرن روجاوا و خواندن جی دیار کرن کو رخنه لسیاست خوی اوروپا کرن کو وان قهرمان کرد جنین کرد نتنه گله کرد گله روجاوای کردستانه لهمبری بارباریا داعشه همو جهان همو مروایی پاراستنه لگوری بردلین کو واداین ایرو خودی در کتنامه کیمه گرک اوروپا زدتر خودی لشورش روجاوا و تجربه و رهبری خاصه از 14 سال خودی در کوي بله نها مظلوم تبحث جرك مجاران كل هما اس جناوا غوتنت او بطيبتي او بيامين كلور هاتين داين داس هنيك برسين كو هنست خوازم شتابكم بطيبتي كلداري حبونا يبهجي دناوا روجاوی کردستان ده و د سوریه ده باوی که گشتی تا قلاوی که چرکو اولا روحلات لسرویه که هنه که آگاهی دان دما کو او روشایه پجی دهاتا گوتن نیزکاتین ام بجین او کسین کو او وخواندنه لهم بری وی که بچاوی بون چاوی پشتوانیه که هین خورتر جبویه پجی بدن و زخته لحکمت الشامه بکن کو بکاربن ام بجین ده مجاره یه پجی ده دستی خوانه ده بله يعني وقت من ديار كره وال سردار اف كسين كو بخواندنش خو يك جوانا
Evin incir بله parlament Avrupa'ya Swed'e beşlerdi. Be asli xwe jî xwe rast nasyonalite ve niha Swediye li be asli xwe Kurd e. بله û gelek parlamenterên din jî beşdar bûn. Di heman demê de ev kes ji xwe wek sekin wek nêzîkatî yê pêjê diparêzin, yê pêjî wek rûmetekî dibînin, yê pêjê serbilindahiya xwe di her şert û mercî de tênin ziman û van kesan ji xwe ev her du tekoşerên jin nûnerên Rojavayê Kurdistanê jinên Rojavayê Kurdistanê vexwanin nevedire vana jî hem bi van konferansê xwe got civînê xwe li dar xistin hem dixwazin ji xwe di nava gelê Kurd de di nava gelên cîhanê de rewatiyeke van hêzan yan YPJ rêveberiya xweser ji xwe heye hewldanê we ew in ku dixwazin zextê li siyaseta xwe bi partiyên ku endamê wê ne yên Ewropayê zextê li wan bikin ku van hêzên Kurd ên Rojavayê Kurdistanê hêza jin ya YPJ bi fermî were naskirin û wana bidin helbet çawa ez bêjim di hatina wa vê dirê bi serê xwe ji xwe rewabûneke hewldaneke rewabûnekê gelek hevdîtin jî îro ji bilî hatin kirin û vana di axaftinê xwe de jî diyar kirin ku rexneyên rêveberiya xwe ser rexneyên gelê Rojava dîser rexneyên ku hevar rohelat Efrîn di civînê de bi xwe kirin ku ew hêviya ku em bêjin hêviya ku ji dewletên Rojavayî yan jî hêzên Rojavayî ku dibêjin em nûnerên demokrasiyê ne hê jî xwe di derketinek vî rengî wê astê de derneketiye. Çünkü êriş di asta herî jor de ne. Êriş di şexsê YPJ de tekoşîna azadiya jinên cîhanê hewl tê dayîn ku were tepsandin divir de ji wan jî hinek xwerexnedayînê xwe anîn ziman diyarên kirin ku divê wan jî behsa zihniyeta HTŞ kirin ji ber ku me dît li Helebê li Şêx Mesûdê Eşrefiyê ji derhafrê heta tebqa Reqayê êrişên çawa hov pêk hatin dîmenên çawa behsa van dîmenan hate kirin û diyar kirin ku çi dibe bila bibe gerek Ewropa divê pêvajoda bîstûnehê çilê jî wek rêkeftina bîstûnehê çilê jî bi awayekî erênî hate dîtin lê ji dewletên Ewropayê ji bi taybetî jî ji Parlamena Ewropayê hat xwestin ku divê pêvajiyê de roleke garantor a siyasî bilîzê da ku zextê li ser HTŞ bike ango rejima Şamê ku îro li wê dirê ve rejima veguhêz bike ku li wê dirê garantoriyekî bike. Di heman demê de rêveberên Rojava jî YPJ û rêveberiya xweser jî ev tişt anîne ziman gotin ku hewldana wa ku li vê dirê îro hevdîtina bikin û ew e ku rêveberiya Ewropayê bi rola xwe ya garantoriyê rabe. بله نها مظلوم اف گوتنین کو پیامین کو جالیه شاندیا روجاوی کردستانی و هات داین هم د آلیه مجارا خوسر د مجارا جنید او هم جی د چارچوبیا گشتی ده وکتا گوت د چارچوبیا گارانتوریه ده ما اس وی دخواز مجتا پرز بکم دما کو حوال الهام د وی چارچوبیا ده دخواست کو ام بجین یکیتی اوروپای گارانتوریا مجاری بگیره لسر خو نرینین پشتی وی کی درکتین بچا آوی بون انگو مجین نزیکاتی کی بچا آوی هبو Yani wek me diyar kir yani kesên ku beşdar bûn ji kesên sempatiya we ji vê tekoşîna Kurd re bi berxwedana YPJ re berxwedana Rojavayê Kurdistanê re dîsa ji rêveberiya wir re sempatiyeke we heye wana ev na erînî dît wana jî li gorî gotin heta niha hewldanê me belkî kêm jî mabin heta ji destê me hewl da lê em ê ji niha pê de ji ber ku statûya Rojavayê Kurdistanê were naskirin di nav statûya Rojava de xweseriya jinan YPJ were naskirin û ew der rêveberiya wê dirê Kurdên wê dirê yên herêma Rojavayê Kurdistanê karibin di her warî de aliyê îdarî de aliyê leşkerî de aliyên perwerdehiyê de aliyê xebatên sivîl de di her warî de entegrasyon çê bibe lê xweseriya Rojavayê Kurdistanê were parastin ji bo vê yekê jî diyar kirin ku ew ê heya dawî bi wan re bin bi xwestekê wan re bin ew ê hewl bidin ku van xwestekan li zextê li hikûmetê xwe jî bikin partiyên ku endamê wê ne jî bikin da ku garantoriyek derkeve ji ber ku wek min destpêkê de jî diyar kir ew na wek Rojavayê Kurdistanê ne wek propagandayekî em vê ya dibêjin Rojavayê Kurdistanê weke çêrûskeke wek stêrkeke di rojhelata navîn de wê tarîtiya ku gelek hêz dixwazin ku rojhelata navîn nav tarîtiyê de bêrin Rojavayê Kurdistanê şoreşa jinê weke stêrkeke berqandî dibînin û dibêjin em nahêlin ku ev stêrk were temirandin û nav vê tarîtiyê de winda bibe. بله نها مظلوم اف شاندیا روجاوی کردستان اونگوان بجین هر دو پیشنگین
جن ین کرد ین کج روجاوا بری خودان لور او لبروکسلینه لسر و خواندنه که فرمیه پارلمانترین سویدی پیک هاتبو لور دهاتا گوتن وی دو جوینین تایبت پیک ورن گلو اف جوین هر دو بداوی بونه بله سردار جوین ده هب چه بون و سبجی دی جوینه دی چه من اواگاهی مکلیا دی گرت yani ma goti yani her hatına mazlum ev her du civini kosaba oran darxistan de plansaziye de hebun yanna az bavarım tine bunj bok az Europesiyan yani plansaziya reveriya xosar de o YPJ de hebu tine bu az nizanım letişta gost xwazim bibêjim çi evna helbet şîrovaya mine û peşdîtina mine me got ya yani çawa gelê Kurd tekoşîna gelê Kurd berxwedana YPJ YPG ya li hemberî çeteyên dewleta Tirkiye Daişê û dîsa herî dawî çeteyên Hetişê Şamê berxwedanek li qadê aliyê leşkerî de bi yekîtiyeke netewî berxwedanek hat meşandin evna hemû encamê wê yekê çawa ew berxwedan kir ku peymana bîst û nehê çileyê çêdibe berxwedana ser maseyê ya rêveberiya xweser ku peymana bîst û nehê çileyê çêkir encama wê konferansa Münihê ya ewlekariyê bû dîsê ya encama Münihê jî bû ev civîna ku îro em beşdar bûn çend civîn pêk hatin îro jî em dibînin dema ku tên rêveberên Rojava rêveberên Kurd ên Bakur û Rojava tên vê dirê hevdîtin kirin heman divê de deriyekî dî jî vedibe yani ev berxwedana gel deriyekî dî jî diveke îro gelek civînên taybet hatin kirin ez bawerim sê civînên ji bilî civînên ku çapemeniyê re û ji civînên ku ji çapemeniyê re vekirî hatin kirin du an jî sê civînên taybet jî çêbûn evna ji me re nehate gotin lê bi rêveberên asta bilind yê Parlemena Ewropayê re bûn û dibêjin evna di civînên erînî derbas bûne rêveberiya xweser û YPJ İlham Ahmed û Rohalet Efîn daxwazên xwe nêrînên xwe helwesta ku Rojavayê Kurdistanê li qadê çi diqewime ji rayedana re ragihandine û piştgiriya we wek min gotî garantoriya we xwestine wana jî erênî nêzik bûne û di encamê de îro van beriya ku ez beşdarî bername te bibim me bihîst ku vê siba damê sibê heta nîvro wê di hevdîtinên dî taybet ji çapemeniyê re girtî a rêveberiya xweser û YPJ bi rayadarên Parlemena Ewropayê re wê çêbibin. Belê Parlemena Ewropayê bawekek giştiyan wan bijin yê hinek welatan re. Ez bawerim nûnerên Parlemena Ewropayê yê giştî. Ji ber ku ev der navend de. Yê parlamenterên vir hemû nûnerên hemû 28 welatên Ewropa li vir hene û ev rayadarên Parlemena Ewropayê ne yani van 28 welatan hemûyan digirê dide bixware. بله نه مازم شخوا یک جی پرسامونیا سرکی او بکو هاتنا ام بجه شانده روجاوی کردستان چقاسی باندور کریه او بکه تجمع دنوا آخفتن خود گوت و سبجی هنیک هفدیتین دن پیک هاتنا او تد بجه آگاه مجیه تونه بو لگوری آگاهین کل دستی مده تنی ایرو جوین هبون دو جوین هبون و پیک هاتبان مت گوتبان باندورا وان هفدیتنان بچه آوایی بو دما گوتا گوت ولا سبج وی جوین پیک وره که مکه باندورا و خویا کر ل تشتکو از خوازم جتا پرز بکم مازم دوی چارچو ویده نه اف شانده روجاوی کردستان ام بجین جارا دوامینه جوینه که بوی آوایی تین دار خاصن یا بریان ها یا سیزده سباتی یا لمنی هبو و یا دوامینش همان بجین اف جوینه کو پشتی وی نها لپارلمانتو اوروپای پیک هاتیم گلو اف جوینین بوی آواید او به تایبتی هبونا شاندین روجاوی کردستانی چه قاسی د ناو اوروپای ده دنگودان ده چیکرن به تایبتی هم دالی چاپمنی ده هم جی دالی جواکی ده بله تشتکی ویرنگی جی دیار بکم تراست بود براستی جی هنک پشتی کو درکت ولی کو نه و دیمنن فرماندار YPJ بلا بو د چاپمنیه ده به تایبتی ده د مدیا دیجیتال ده هنک چاپمنیا جهان ناراضی بون جی نشاندن یک جی خو گیشتان نمه تیج بر کوونه که روشا کردان خسره پسکریکا هجی اولهیه یا ربرن کردان هنه دوی مجارده ام جی رخنت کن گلک جاران اجبر کو اف پلانسازی گلک درنگ ده قومن تدید ل اوروپا اما شنش قواده تدید او
نشکاوا بله چیدبن یعنی دالی کرده دا نشکاوا چیدبیش برکو لترید لأوروپای أوروبی نه کی به پرگال بخابتن اما به روز جوینه چکن هفتیه کدی جوینه چکن نه کدی اما روزهای کردستان اج مخابن اج برکو همان دمد ناف شرکی دیه مرو وانجی فهمت که پسکریکا اولهیه جیهه yani بله gelek çapemeniyen Fransi, Almani, yen Ameriki diyar kırın ko agahiya wanj ve civine bud. Xwestin ve civine biş opinin hewldan ko agahiyan jmeş çapemeniya Kurdiş çapemeniya azad bigirin den vedana ve helbet ve gelek çede hava serdar. Na brastiji em veyad bejin wek destpêkê de jî min got bandora wê zêde çêdibin. Niha de em mînak bidin ê ku pê hisiyan ku Rohalat Efrîn û İlham Ahmed li bir e di saetên dawî de jî gihîştin bir yani brastî jî alaqeyeke zêde jî heye. Wek min gotî yani herkes wê zîniyeta Daişê ku li Sûriyê tê dîtin yani HTŞ kiye çiye yani herkes ve tekoşina Kurdan dizane helbet. Le hinek berjewendiye hene hinek siyaseten qirêj hene naxwazin lê Kurdan jî ev berxwedana xwe herî dawî tişta ku li ser Kurdan hat farskirin li Rojavayê Kurdistanê hûn ji me baştin zidanin wek Ronahî TV yani ew teslimiyeta gu hat farskirin ew tiştên ku hatin farskirin bi berxwedana xwe şikandin. Yani çawa gelê Kurd tekoşerên gelê Kurd li qadê bi berxwedana xwe hinek ew qalib hinek ew planên em bêjin ya me kompleya navnetewî şikandin helbet belki hep tamamı xeterî derbas nebûne lê di heman demede li ser maseyê jî Kurdan nîşan da ku îro vê civînê cara duyemên piştî Münîhê nîşan da ku li ser maseyê jî Kurd de jî xurtin. Nav û dengê bi rastî jî mirov wêna ez rasta rojnamavanım em belki em bêjin alî objektif te lê ez weke Kurdekî jî ji bilî nasnameya xwe ez serbilindahiya xwe karim bi rehetî bînim ziman yani mirov şanaz dibe ev na bandora wê bizê zêdetir çêdibê wek min gotiye yani wextê Rohalat Efrîn li Parlamena Ewropayê li siyaseta cîhanê de wextê li wê parlamentê cilê leşkeriyê yê pejê dimeşiya yani herkesî telefonê xwe ji berîkê xwe derxistin û hewl dan ku bi şervaneke Kurd re fotoğrafiya xwe bikişînin. بله مظلوم نه ما گوت یا بشا برنامه یا روجاف به تایبەتی ji du beşan peytê beşa destpêkê me ji bo ev şandeya Rojavayê Kurdistanê ya li Belçikayê ku bi taybet li Brükselê ev hevdîtinên ku peytê me dixwastekî larî em agahiyan ji te bigirîn lê beriya ku em biqedin ez dixwazim hema vêyekê ji te pirs bikim Mazlûm. Wek bila wek nêrîn û pêşdîtînan te bi ku ev wekî rojdimevanekî hem tu dişopînî û hem jî li ser mijaran xwedî agahîn divê çarçovê de eger ku bi awayekê giştî em temaşe bikin ev hevdîtina şandeya Rojavayê Kurdistanê em gu em bijîn her du jinên pêşengên Kurd ya li Belçikayê li Parlamentoya Ewropayê ew ê bandoreke bi çi awayî li ser Rojavayê Kurdistanê bike. Yani helbet wekte gotî yani wê bandorê wê gelek çêdibin ji ber ku ne tenê me got wê di qada leşkerî de ango qada berxwedanê de gelê Kurd xwe ispat kiriye. Yani da aliyê şer de da aliyê berxwedanê de xwe ispat kiriye yani ev na bê şîrove mirov ser vêna nikarî gotinekî bêjê û herkes vêna da hemfikir e. Ji ber ku pratika gelê Kurd a Rojavayê Kurdistanê berxwedana wê ji 2012 heta êrişên Helebê berxwedana gelê Kurd ispat kiriye. Lê ji niha şûn de îder rengekî dî hate guhertin. Çawa em bêjin nihate gotê beşa duyemîn jî. Yani niha rêbera po ez dixwazim balê bikişînim ser wê. Rêbera po 27 Sibatê de bangeke dîrokî kir. Bi rastî jî bangeke pir mezin bû û di roj dî jî salvegera wê ye. Îro civînek derbarê vê yekê de jî hebû. Yani niha gelê Kurd çawa tekoşîna xwe ya 5 salî de encama wê Rojavayê Kurdistanê ye bi şer bi berxwedaneke mezin nasnameya xwe da qebûl kirin, statuya xwe bi şiklekî da qebûl kirin. Îro gelê Kurd li ser siyaseta, li ser maseya siyasetê îdin ne mijara nîqaşê ye. Aktöreke. Yani divêna wektê dedik belê bi salan me niqaş dikir gotin gelo ka Amerîkayê behsa Kurda bike ka wê Ewropa behsa Kurda bike îde em vêna merak nakim. İde nûnerên Kurdan, tekoşerên Kurdan, pêşengên jin yên Kurdan li ser maseyên siyasetê yê cîhanê ne û li ser navê Kurdan siyasetê dimeşin, dîplomasiyê dimeşin, destskeftiyan bi dest dixin. Îro ev na encama tekoşînekî ye. û wê ev na çawa em bêjin masaya ku İmraliyê Serok a Podaniye dîse masaya ku Mazlûm Ebdî û İlham Ahmed li Münîhê danî îro masaya ku
دیسه روحالات عفرین و الهام احمد منرین کردان لپارلمان اروپای دانی و هلبت باندورا که وی ارینی هبه جبک کو وک از وینا تشکیتینه کی بینیم هر کس راست بک سیاست کیانجی پلانسازیین هزم نابنتوی هبن ل برخدانه که کردان جی هیه عقل کی کردان جی هاتا آوا کرن به پارادیگما ریبراپو به نزدیکاتی که به نزدیکاتی ریبراپو به فلسفه از جن جیان آزادی ده عقل کی کرد جی هاتی آوا کرن او عقل کرد و هلبت باندور دسیلر ده ایرو گرمگان روجاوای کردستانه خطری سر روجاوای کردستانه نه و او عقل کرد و هر وارد ارینی و ابر خدا نگله کرد کو ایرو پشنگیا الهام احمد و روحالات عفرین اروپا المشینه و انجام و ارگر روجاوای کردستان جوی چه به و ده هفدیتمان ده چه به و سر دورپچا کوبانی ده چه به و گرا عفرین ده جوی چه به بله مظلوم دیکمن حوالی می روزنامه‌وان بروکسل به مرا آمده بود تکیلداری جوینا کوم لپارلمانتوی اروپای پیکت او بجداربونا هر دو جنین پیشنگین کردین روجاوای کردستان هم الهام احمد و همجه روحلات عفرین دا آگهی دا مظلوم جبو بجداربونا تا اووان آگهیانم گلک سپاسیات دکن دیاره که شاندین روجاوا و سردان جبو دیاسپورا جبو اروپای گلک پیک بینن امی جاره کدن امی هر بری خواب دن تا آگهیان جبو بگیرین دوباره گلک سپاس جبو وان آگهیان تا زور سپاس اول سردار شیر باش و شم باش وشان گلک خوش و باش گلک سپاس جبو تجیم بلی بینرین هجام امی لسر پیواجوات جواکیا آشتی و دموکراسی اکم و دمیده گلک تینی قاش کرن با خوین به طایبتی جی پرسین تین مراق کرن او مجارین نزلال حول بدین به ریا پارلمنتری دم پارتی رونی بکن که امیم حول بدن به آوائی که آرام وکری او تیگهشتنین درباره هیوی فکاران او هروها پیشنیاران ده با خوین نهاده جبو هونج المتماشات کنم سپاسیا و دکن او امی به پارلمنتری دم پارتی بریس زکی ایرمزرم وان مجارین پیواجویا لباکوری کردستان و ترکیه باوی که برفرین نقاش بکن بخواه پارلمنتری دم پارتی شرن خیال زکی شبات خوش به داغ بی سپاس شف باش اول زکی گلک مجارین کم اشف دخوازن بوار نقاش بکن هنانگو گلک پرسین کو تکیلداری پیواجویا جواک آشتی و دموکراسی یا کو به پیشنگتی و به اینسیاتیو و پرسپکتیوین ریبر اپو آتی دست بکرن هنم همه از جوی که دست بکم ایرو نزانم در فتاوه چه بود چه نبو سرکمار AKP اردوغان ایرو همه گوت ما ارک خواه پیک آنی تاوی گرتنا گلک ریسکان یعنی دما کو مروف لوی گوتنی تماشا دکه گهدار دکه گلک واتج در دکهون هم وی که چوادن رخینن جبر مگوت یا گلک گوتن او گوتن گلک تشتان بخوره تینه گلک واتان دخوا باردکه اری یعنی هند زانن هجده سباته راپورا یاکو لجنه نویسی آماده کری را دستی لجنه دموکراسی و براتی و هفگرتنا ملی کری هات ارینه کرن و او جی تابی را دستی پارلمنتوی بکرن پشتیوی قدره که هفدیتن بیک هاتن هفدیتنین هفسروکی من گشتی و یه مجلسا işte parlamento Türkiye seruki vero ve gidi işte seruki MHP Bahçeli rev ev hevditin em buardikin ye bidumen ev trafik ye zedetir jibibitin li tabii ki gutnen rayedarın devleta Türkiye و rayedarın deslatdariye yani elbette ki manaya ki ve hele böyle jibu pratike rasti yani herkes dixwaze ku ber bi meriyeteke ve ji biçtin ew gotin yani ev hûn zanî 27 Sibatê ji diruş maye ew banga civaka demokratîk û aştî ya Rêber Öcalan kirî salekê biqede kê alê pratikê de gava vetîne qonaxa yekemîn kê berpisyariya xwe pêk aniye û cih aniye işkereye raya giştî dizane gelên Tirkiye dizane gelên Rûşlata navîn cîhanê jî bi taybetî dizane tabii ki qonaxa duyemîn em dibêje dest pê kiriye û li vê qonaxa duyemîn de gavên ku bên avêtin işkere ye bellî ye li raporê de ji rastî hin gav
ین کو بین آویتن حوجه گوهرتن زاگونا جناکتن وکی بریارن دستورا بنگهین بله ترکیه وکی بریارن آهیمه ین کو ترکیه جهند زانن پیمانا و امضا کریه مهرا خوال بنوی خستیه و بریارن و گلک بین جه کرن ارینی بین دیتن و گول گوری و گاوان بین آویتن و حتی نها او بریار yani وکی جه خوان نگرتیه yani neketine meriyeti jder ve gelek siyasetmedarın Kürt yero zindananda bi taybeti gelek bahtiyan berdan veki rehin desti devleta Türkiye'de ne li guri zagunên devlet ji rastî gelek nahjder ve biyan li hetan ha alê pratikê de gavên wekî şêmber nehatîne avêtin. Ji derê wê şert û mercên Rêber Öcalan wekî behsa mafê hêviyê dikin bi taybetî li gurî zagona dewletê xwe bixwe gelek niha normalde ew ji bahatiya bicih anîn û şert û mercên wî ji bahatiyan guhortin hem yên fîzîkî hem yên tenduristî hem yên alê ragihandinê de bikare herkesê ra danûstandinê bikin yani hewceyê dîsa dibêjim guhortinên zagonê ji bo ku ev gavbin avêtin hewce naketin. Ha ji bo ku qonaxa duyemîn dest pê bike elbette ki qanûnên bi taybet hewceyê ku dewlet pêk bînitin ew parlamento derbêxetin yani berpirsiyariya hem parlamentoyê hem hinek işte wezaretên dewleta Tirkiye wekî dî ev berpirsiyarî bi taybetî ya dewleta Tirkiye û civaka Tirkiye bixwe ji rastî yani hin tişt ne hema bi teknîkî gelek mirov nêzik bibe bi civakî gelek mirov nêzik bibe pirsgirêkî qat 100 sala dewleta Tirkiye ev pirsgirêk bixwe re aborî civakî siyasî rêxistenî bi her awayî pirsgirêkên mezin xwe re anîne ji bo ku ev bên çareserkirin ev qeyranê dewleta Tirkiye bên çareserkirin ev pirsgirêk ji xwalê bê rakirin ne hema bi teknîkî gelek mirovekî wekî stratejîk gelek dewleta Tirkiye berê xwe bidike û zû ji çareser bikitin hewceyê alê zagonê de guhertina bikî gelek zû pêk bînetin hewceyê destûra bingehîn a dewleta Tirkiye bê guhurtin gelek zû pêk bîne civaka xwe qenax bike raya giştî qenax bike em dikarî bêjin medya xwe qenax bike siyaseta xwe qenax bikitin madem ki behsa işte qonaxa nû dike behsa 100 salek nû dike em ê bikevî bi her awayî gelek guhurtin pêk bê madem ki li erdîgariya rûşhilatan avîn de gelek tiştên guhurtin dewleta Tirkiye jî yê para xwe jê bistîne haliyle divê dewleta Tirkiye pirsgirêka Kurd bi taybetî çareser bikin ku en azından ev 100 sala ku nû bikeve tê de pirsgirêka xwe re neyne pirsgirêkî nû xwe re neyne ji bo wê ev gotinên rayedarên dewleta Tirkiye hem yên muhalefeta wê hem yê serok Komar hem işte serokê MHP bi taybetî yani ne va gotina nû dibêjin ve gelek cara gotina dibêjin lêbelê divê baweriyekê bidin civakê û ku heta bikarin qonaxa duyemîn qonaxa sêyemîn dest pê bikitin heval zek her dibêjin بله ببور اول زکی هر تکلداری وی که به طیبتی به همش گوتنا تاس دوام بکم نه تا گوت یا بیباوریه که یا گوتن هیا پراتیک تونه او اویک جی بخوره بیباوریه دعوا کردن نه بریج تجربه که به وی آوای هبوم لگوری وام جبو تجربه پیواژیا بری درس بگیرتن آنگام بشین تشتین کو دوی دمه دو که شاشتی هاتن دیتن وی جاری اف شاشتی نه کرین یا هری گرین کو دوی وی جاری اساس وره گرتن چیه yani tabii naha pêvajoya ji beriya niha û ya niha şêk du cida ye yani pêvajoya 2014 heta 2013 heta 2015 ya ku pêk hatî bi diyalogekî bû yani em nikarî bêjin bi temahî wekî işte destpêkên ku ji bo mîzakere pêk bên ji bo ku çareserkirinek rastî pêş bikeve ew pêvajo dest pêk kiribû yani wekî diyalogek bû yani hevdîtin çêdbûn lê belê alê wekî tu bêjî dewleta Tirkiye an bi taybetî siyaseta demokratîka gelê Kurd yani zanî rastî dewleta
Türkiye yê çi gava babêjin hêk û müzakere dest pê nekirî elbette ki hinek plan û projeyên dewleta Tirkiye bi xwe hebû. Ji bo wê ji rêxistinê hin tedbîrên xwe yên ciddî ji rastî girtî bû yanî ji bo ku en aznan ew plan û projeyên dewleta Tirkiye bavê bi taybetî plana rûxandinê li ser gelê me, li ser rêxistinê, li ser civaka me, li ser sazî û dezgehên me pêk anî bi her awayê derfetên xwe xistîn dewrê de lêbelê tabii ki hem siyaseta gelê Kurd, hem civaka wê, hem bi her awayê sazî û dezgehên wê hinek tedbîrên xwe standî. Lêbelê tabii qonaxa nû pêvajoya nû rastî cuda ye. Yani hin tişt erdnegariya rûşlatan avîn de jî hatîne guhortin. Hem siyasî, hem aborî, hem civakî, hem askerî hem rêxistinî hatîne guhortin. Tabii ev tesîra xwe li ser dewleta Tirkiye jî bike. Ew plan û proje rûxandinê dewleta Tirkiye ev 10 sal bû dimeşand hedefa we ew bû ku bi temamî tasfiye bike ev serhildana ku dest pê kirî heta niha meşayî bi her awayî welî dixwest lê pêk nehat. Piştî ku pêk nehat elbette ki yani em dikarî bêjin wekî mecburiyetê ket pêşiya wê ku ev pêvajo ji dest pê bikitin yani hewcedariyek mezin pê didîtin. Ji bo Rêzdar Öcalan jî got yani madem ki hebûna gelê Kurd em dikarî bêjin wekî hem dewleta Tirkiye de jî hem bi tevahîl cîhanê hem rûşlatan avîn de hatiye qebûl kirin em jî çi bikin stratejiya xwe ya ku nû em ê biguhorînin stratejiya li ser siyaseta demokratîk wekî dî taktîkên bi hukukî em ê wekî bi civaka xwe em ê dewletê bidin zorî ku gava bavê ji bo azadiya xwe ku em na dest pêxin bi her awayê dewleta Tirkiye de li destûra bingehîn de bi ziman, bi çand, bi hebûn, bi nasname, bi xwarê vebirin sîstemek nû dewleta Tirkiye de pêk bê em ê hem stratejiyên xwe hem taktîkê xwe em ê bigorî. Tabii ki dewleta Tirkiye jî mecbûr e yani ew konsepta xwe ya ji beriya 100 sala biguhorîne. Siyasetên xwe yên qirêj yên ku şer biguhorîne. Stratejîkên nû yani danê pêşiya xwe polîtîkek nû danê pêşiya xwe madem ki behsa biratiya gelê Kurd û gelê Tirk dike madem ki behsa em dikarî bêjin salek nû dike bi wî awayî nîzîkî vê pêvajoyê dibe divê tabii ki çi bikî gavên xwe yên şêmber wekî samîmî ciddî bavêjî ku bariyekê bide gelê Kurd û gelên Tirkiye jî ne bi vî awayî be qonaxa duyemîn jî dest pê nake. Rêzdar Öcalan herî dawî di hevdîtinê xwe de dibêje qonaxa yekemîn fesehkirina PKK bû û çekşewetandin bû gavên şêmber hatin avêtin qonaxa duyemîn ji ber ku pêk ji bê û yani ber bi qonaxek du ve biçe divê dewleta Tirkiye alê zabûnê de zabûnên xwe yên taybet yê ku behs dikin divê bavê jî herkes bê tevil siyaseta demokratîk bibitin. Ne bi vî awayî bi bawariyekî nadi civakê. Nava gelê me de ji rastî hê bawariyek welî ciddî devletê an desthilatdariya dewleta Tirkiye nedaye. Yani ji xwe bawere, ji rêxistina xwe bawere, ji pêşengê xwe bawere lêbelê ya fikarên gelê me hene, gumanên gelê me hene. Yani bêbawariyek gel nava gelê me de heye. Belê hevazekî niha hûn dibêjin qonaxa yekemîn bi dawî bûye rêbera ji beriya niha ev yek bi hevdîtinên xwe yên herî dawiyên di 16 Sibatê de ji eşkere anî bû ziman ku êdî qonaxa yekemîn bi dawî bûye û qonaxa yekemîn divê çi hatiban kirin piraniya xwe ku gavên jaliyên tevgera azadiya Kurdistanê ve dihatin xwestin hatine avêtin lê em niha qala qonaxa duyemîn dikin. Di vê qonaxa duyemî de bi taybetî di çareserkirina pirzîrêka Kurd de rolê meclisê divê çawa be ma meclis divê navenda bingehîniya vê yekê be? Elbette ki yani Rêzdar Öcalan her dem her wext yani li grava İmraliyê de ji beriya 15 sala jî digot hewcetdarî heye ku parlamento Tirkiye berpirsiyariyê bistîne. Ji bo ku pirzgirêka Kurd bê çareserkirin ne nûvê dibêjitin yan ji beriya niha jî ew digot. Erê hin rayedarên dewleta Tirkiye hin wezaretên wê hin yani yê ku berpirsiyar nava wê de cêxwe bigire li her ya girîng parlamento dewleta Tirkiye ji bo ku
چه ام وید بیژن اتاب کی زاگون وید تن گهورتن دستورا بنگهینی وید به گهورتن سیستم اکنو پرگال اکنو جبو کو به آفراندن بله یل وید بین در باس کرن جبوی راستی پارلمانتو بر پسیاری ستاندی و اف کمیسیون کو هاتی آوا کرن هم گله گرین دبینین بله yani 100 سال دولت Türkiye'de 100 سال inkarı nenaskerine işte qirkirine em bêjî parlamento devleta Türkiye'de lejneyek hatîbe ava kirin hin nîqaşên ji bo ku pirsgirêka Kurd bê çareserkirin tê de pêk hatî bitin gelek derdûr guhdar kirîbe yani em erênî dibînin raporek her çi qas kêmkaskên wê hebe ji her çi qas em wekî gelê me ji neqanehe bitin lê belê behskirina işte yani biratiyayê gelê Kurd gelê Türk hatî bikirin hinek faktorên ku niha yani ji bo ku pirsgirêka Kurd pêk hatiye tê de hatî bi behs kirin an wekî dî xalên beşên şeşemîn an ya heftemîn tê de hatî bi rastî yani em dîsa erênî dibînin baş dibînin ji bo ku xetimandina pêvajoyê ji pêk nebe en azından hatî bi erênî kirin wê mutabaqatek pêk hatî bi baş e qonağa duyemîn elbette ki dîsa em bêjin yani newekî şertekê çawa ku qonağa yekemîn gav hatin avêtin newekî şertek bû qonağa duyemîn ji em dîsa ne şertekek ku yê vê pêvajoyê yani divê bi her awayî qonağa duyemîn biqede ku heta qonaxên dî dest vê bike heta dest û pî müzakereyên demokratîk bên kirin li ser masê yani qonaxa duyemî jî çi ye Rêzdar Öcalan jî dibêje yani entegrasyonê demokratîk divê pêk bê buwariyekê bide civakê yani buwariyekê bide rêxistina pekekê Rêzdar Öcalan û bên tevil siyaseta demokratîk bibe ew zagonên xwe yên taybet pêk bînin amedekariyên wê têne nayê kirin rastî em ji tabî tam jê ne agahdarin rayedarên dewletê hem yên AKP hem işte Serokê Meclisa Türkiye hem wekî dî hin qalawan dikin li belê tabî heta ku neyê parlamentoyê em nebînin mutabaqatek pêk neyê rastî em nizanî amedekariyek çi hatiye kirin ji dervê wê ew zagonên ku pêk ji bên divê bi taybetî ne hemû bi bê kategorîze kirin bi kategorîze kirin yani bu çi em vê dibêjin muhatabê wî karî hene muhatabê ew zagonên bên guhurtin hene kîne bi taybetî Rêzdar Öcalan bi taybetî yên ku çek îro li destê we de ew eger ku kategorîze bêkirin û işte li gorî wê ew zagon bên parlamento Türkiye haliyle bi vê nevê nerazîbûnek mezin jî derbikeve holê halê hazir pirsgirêka Kurd bi demokratîk baştiyane bê çareserkirin dewleta Türkiye desthilatdar ya dewleta Türkiye divê samîmî ciddî nizîkî vî karî bibitin heta bikare qeyranên xwe jê rizgar bike gelin ha vel zekî ev pirs jî piraniya xwe gelê caran tê kirin û me jî çend caran ev pirskiriye niha em bêjin pêşveçûnên li bi taybet li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyeyê û herêma Başûrê Kurdistanê û rewşa li Iraqê çi qasî bandor li vê pêvajoya li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê dike yani dike bi hev ve girêdayî em nikayê şêk xwed bikin ne hema sacer erdnîgariya Kurdistanê tinê de bawer bikin li rûşilata navîn de li Kûderê pirsgirêkek hebitin pevçûnek hebit tevliheviyek hebitin halîle bandorê li ser dewletên rûşilata navîn hemîçka jî dike li ser pêvajoyek hebe li ser wê jî dikitin yani herî dawî Rojava yani ew şerê Helebê dest pê kirî heta vî milê Rojavayê Kurdistanê birî hûn zanîn pêvajoya ku li Tirkiye de ji dimeşa qederekê sekinî yani hem Rêzdar Öcalan bi taybetî li destê xwe li masî da ku rewşa Rojavayê Kurdistanê li vê asê de bi pêvajoya dewlet pêvajoya ku em niha dimeşînin dikeve xetereyek mezin de yani çünkü bi hev ve girêdayê dewleta Tirkiye jî bi wî awayî nîzik dibitin ji bo wê piçekê pêvajoyê ji
yani gavên ku bi lez hewce bikitin bê avêtin mixabin em berê xwe didinê welî hêdî nêzik dibe hem bi gotinên xwe de hem bi pratikên xwe de yani ne welî samimiyetik an ciddiyetik mezin nêzîkî vî karî jî dibitin yani rewşa Rojavayê Kurdistanê hûn zanî dewleta Tirkiye û rayedarên wê axaftinên wê de axaftinên wa de gotinên wa de bi her awayî li ser rûxandina Rojavayê Kurdistanê nêzik dibin yani piştgiriyek mezin dan rejîma demkî a Sûriye piştgiriyek mezin da wan çetên ku êrîş li gelê me Rojavayê Kurdistanê dikirin hesabên wa de çi hebî hesabên wa de bi tevahî hem gelê Kurd hem gelên Ereb lêk bikevin yani şerek mezin navbera her du gelan de pêk bê ji dervê wê ji Rojavayê Kurdistanê ev pergala ku hatî avakirin bi tevahî bê rûxandin ji halê bê rakirin hebû ew pêkbatî eceba pêvajoya ku niha mevcûd em tê de yê bimeşa an nemeşa yani bi her du alî ji rastî yani işnikalê wê ve astengek mezin yê bihatiyan kêşandin wê bi hev ve girêdaye boşûr ji aynı bi wî awayî rûşhila ji aynı bi wî awayî ji bo wê jî em nikarî şêk du cida bikin bêjin Hava zekî bû ez gotina qod dikim ji ber ku dema me jêrî gelekê maye du deqewsa bi mere maye lê pirsek divê çarçovê de ya girîng heye ku ez dixwazim bi ji we bikim beriya ku em bernamî biqedînin ew jî têkildarî vê yeke eger ku em bêjin ev pêvajo bi ser neket li gorî we metirsiya herî mezin a ji bo siyaseta Tirkiye wê çi be yani niha yani çit bi bila bi vegera vê pêvajoyê gelek tune bitin yani Rêzdar Öcalan ji vê dibêjin siyaseta demokratîka gelê Kurd ji vê dibêjin dewleta Tirkiye ji hin rayedarên wê ji dibêjin vê dibêjin vegera vî karî hêdî tinînetin ne wekî ji beriya 15 salan ev pêvajoya he ji bo çi gengeşiyên rûşilata navîn de hêdî berfireh dibe yani em nizanî rewşa Sûriye û Iraqê yê çi astê de be an rewşa İranê û Tirkiye yê çi astê de be pêşvetir çi bi şerên mezin ji biqewmin bi taybetî li Erdnîgariya Kurdistanê de ji bo wê ev pêvajo xetimandinek bikeve an ev pêvajo nemeşe an ji holê bê rakirin welahi gelên Tirkiye bi tevahî wan dakirinekî mezin yê bikeve pêşiya wa yani çit bi bila bibitin divê ev pêvajo bi awayek serkeftî pêk bê bi aştiyane bi demokratîk pirsgirêka Kurd bê çareserkirin ji xwe qeyranên dewleta Tirkiye gelek zêde ne ew xwe ji xeterek mezin li ser xwe dibînin hin tişta yani siyaseta dewleta Tirkiye ji ya ku dimeşîne yani deneyîm û tecrübên wa elbette ki hene yani dorpêçkirina derdora xwe ji dibînin vê yani ji bo wê em ji dem vê dibêjin ji bo ku hûn va xetereya ser xwe rakin hûn xwe jê rizgar bikin bi taybetî pirsgirêka Kurd divê bê çareserkirin daxwaz û xwestekên gelê Kurd ên gelên Tirkiye divê pêk bêtin ne bi wî awayî bitin gengeşiyên rûşilata navîn de çawa li ser her kesê pêk tê welahi dewleta Tirkiye ji yê para xwe jê bistîne Zekî Rîmez parlamenterê Dem Partî yê Şirnexê hol mêvanê me bûn ev mijarên bi taybet têkildarî pêvajoyê we têkildarî wê yekê hem nirxandin û hem jî agahî bi me û bînerên me re par vekir ji bo vê em gelek spasiya we dikin Spas hûn here bin şev baş Belê bînerên hêja di saeta duhemîn jiya bernameya xwe ya Rojav de me hewl da ku vê carî li Bakurê Kurdistanê û her wiha serdana şandeya Rojavayê Kurdistanê her du jinên pêşeng hem İlham Ehmed û hem jî Rohalat Efrîn ya ji bo Brükselê ji bo Parlamentoya Ewropayê û nirxandinên ku li wir hatin kirin nêrîna parlamenterên Ewropayê ji bo her du pêşengên jinên Kurd bi çawayî bû di vê saetê de me bak çand li ser vê yekê û biriya mêvanên xwe yên hêja agahî bûye bînerên hêjara par vekir em li vir digêjin dawiya bernama xwe ya Rojav û dibêjin heta carekê din bên pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad baxtewar